Zelensky wa Ukraine yatangaje amagambo akomeye ku mutegetsi w'Uburusiya Vladimir Putin, ariko kandi ku rundi ruhande na Perezida Vladimir Putin hari amagambo yatangarije ibitangazamakuru mpuzamahanga asubiza amagambo akakaye Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yatangaje. Perezida Putin yavuze ko byanze bikunze ko agomba gukomeza ibikorwa by'igisirikare muri Ukraine. Aba bakuru b'ibihugu bombi kuwa kane washize bagiranye ikiganiro kuri telefone cyamaze isaha n'igice. Ni nyuma yaho Perezida Putin yarahamagaye uriya mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron, umwe mu bakozi ba perezidansa y'Ubufaransa utarifuje ko amazina ye yajya mu itangazamakuru. Yavuze ko bisa nkaho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ko afite gahunda yo gufata Ukraine yose. Ati icyo Perezida Macron yiteze nuko ibintu bigiye kuba bibi kurushaho. Ukurikije icyo Perezida Vladimir Putin yatubwiye, nta na kimwe yavuze gitanga icyizere cyuko afite gahunda yo guhagarika intambara yasoje muri Ukraine. Yunzemo ati Putin ashaka kwigarurira Ukraine yose. Mu magambo ye akakaye yavuze yuko azakomeza ibikorwa bye kugeza igihe Ukraine izagerekeraho kugendera ku matwara ya kinazi. Ushobora kwiyumvisha uburyo ayo magambo ababaje kandi akaba atemewe. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yasabye mugenzi we Perezida Vladimir Putin kwirinda ko abasivile bapfira muri iriya ntambara yasoje ku gihugu cya Ukraine, kandi akaba yakorohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi mu ntambara. Ngo Perezida Putin Vladimir w'Uburusiya yamubwiye ko ashyigikiye icyo cyifuzo cye, anahakana byimazeyo ko ingabo z'Uburusiya zaba ziri kwimbasira abasivile. Intambara y'Uburusiya na Ukraine imaze icyumweru kirenga. Ni urugamba rukomeye aho ingabo z'Uburusiya zikomeje kugenda zigarurira imijyi itandukanye hara mu gihugu cya Ukraine. Nubwo kandi igisirikare cya Ukraine kimaze kwihagararaho bikomeye nyuma yaho batangiye kubonera utudege tutagira abapilote twaturutse mu gihugu cya Turukiya. Umukuru w'uyu mujyi kandi witwa Igor Kolkov yavuze ko kandi ingabo z'Uburusiya zinjiye ku ngufu zigatangira no gufata ku ngufu. Icyo ngicyo ni icyaha gikuru cyagejejwe ibukuru, gitangira kwigwaho n'abakuru. Nanjye uguha amakuru ndi mukuru. Muri uyu mujyi zifata ibiro bikuru by'umuyobozi muri uyu mujyi. Izi ngabo z'Uburusiya kandi nyuma yo gufata uyu mujyi zahise zitangira kuwugenzura, zitangira gushyiraho amategeko n'amabwiriza akakaye ku baturage bari muri uyu mujyi wa Kherson, nk'amasaha yo gutahira mu ngo zabo n'amasaha y'umukwabo. Ariko kandi n'indi mijyi itandukanye muri gihugu cya Ukraine ikomeje kugenda ifatwa bwangu n'ingabo z'Uburusiya ku mategeko rutura y'umuyobozi witwa Vladimir Putin ukomeje gutitiza isi. Ariko kandi ku rundi ruhande urukiko mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi narwo rwatangije iperereza rikomeye cyane ku bishobora kuba ari ibyaha by'intambara Uburusiya buri gukorera mu gihugu cya Ukraine. Uburusiya bwemeje ku nshuro ya mbere kandi ko bwabuze abasirikare benshi mu bitero bikomeye bwagabye muri iki gihugu cya Ukraine, aho abagera kuri 489 bamaze kwitaba Imana. Abasaga 1995 barakomereka bikomeye cyane. Iyi ntambara ikomeje kandi gutuma ibihugu byinshi ku isi bivuga aho bihagaze, aho ibihugu bitandukanye ku isi byavuze aho bihagaze. Ku ruhande rw'Uburusiya rero, ibihugu bikomakomeye ku bijyanye no kutavuga rumwe mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi birimo igihugu cya Eritrea kiri ku mugabane wa Afurika, birimo kandi Korea ya ruguru ku mugabane wa Aziya, birimo kandi n'ikindi gihugu gikomeye cyane cyemeje kandi bidasubizwaho ko kigomba gufasha Perezida Vladimir Putin. Ni igihugu cya Belarus cya Perezida Alexander Lukashenko, nacyo cyamaze gutangaza ko gishyigikiye igihugu cy'Uburusiya muri iyi ntambara gikomeje gukubitamo inshuro iyi gihugu cya Ukraine. Aho Abanyaburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barangije gutangaza ko bazatanga ubufasha bwose ariko batazoherezayo abasirikare. Andi makuru kandi, u Rwanda rwamaze gutera umugongo igihugu cy'Uburusiya
mu ntambara cyagabye kuri Ukraine. Ariko kandi ku rundi ruhande Uburusiya bwatanze gasopo ikomeye ku ntambara ya gatatu y'isi izarwanwa n'intwaro kirimbuzi. Uburusiya kandi bwatangaje abasirikare babwo umubare w'abamaze gupfira muri iyi ntambara bwasoje kuri Ukraine, umubare uhabanye cyane n'uwo Ukraine imaze igihe itangaza. Iyi ni CC Free TV ukomeje gukurikira. Niba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ubanze, kandi niba ushaka gukomeza gukurikirana amakuru y'ibiri kubera muri Ukraine, turahakubereye 5 kuri 5. Wowe icyo tugusaba gusa ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda nako kazogera kare ku ruhande notification, ubundi tukazajya tubana 5 kuri 5. Tuguhaye ikaze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko mu gihe haramuka habaye intambara ya gatatu y'isi ko yarwanwa n'intwaro kirimbuzi kandi ikaba yagira ingaruka zikomeye cyane ku kiremwa muntu. Uyu mutegetsi mu rwego rwo hejuru yatangaje ko imwe mu mpamvu ikomeye yatumye Uburusiya bufata umwanzuro wo kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Ukraine ari uko icyo gihugu cyari mu migambi yo kongera gutunga intwaro kirimbuzi, dore yuko cyazihoranye kugera mu mwaka w'1994 ubwo cyazeguriraga Uburusiya, ariko kigasigarana ikoranabuhanga rishobora kugifasha kongera kurema izindi ntwaro kirimbuzi. Uyu muminisitiri ku butegetsi bwa Vladimir Putin yavuze ko Uburusiya butakwemerera Ukraine gutunga intwaro kirimbuzi kuko byabangamira inyungu z'Uburusiya, ari nayo mpamvu nyamukuru bwanze kurebera bugahitamo kugaba ibitero kuri iki gihugu cya Ukraine. Uyu mutegetsi kandi yanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga yuko atumva ukuntu Leta Zunze Ubumwe zazanye intwaro kirimbuzi zigashyirwa ku mugabane w'Iburayi. Avuga yuko ari ibintu bitumvikana, ko ari uburyo bwo gushotora igihugu cya Perezida Vladimir Putin. Ayo niyo makuru mashyashya ari kuvugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Kalisa CC niko nitwa, dusubire mu kanya.